Pemirsa penincapan pebuat krame ring tengahing rainan jagat sakadi mangkin ngewetuang pari krame sayan osek ring pasar rakyat. Sangkaning kantun ring masan pandemi COVID-19, janten kanan inucap kejejehang. Punika mawinan pemargin prokes patut ketegepan malih. Dirut Perumda Pasar Sewaka Dharma Kota Denpasar Ide Bagus Kompiang Wirenate galah ukuran mausang pangerap krame ke pasar rakyat ke kantenang nincap tatkala rahinan jagat galungan. Punika mawinan pai ketandani nguduhang satgas-satgas sane menjaga ring pasar saya nincapang seselah napi malih tatkala galah ramye. Kawawahin ring suang-suang madue galah ramye sane mabinayan. Danin wakang mangdani samian pasar sida nincapang panureksan ipun. Kelanturang ngenenin indik pewatesan ngeranjing pasar nenten kemargiang. Nanging pet prade wenten pupulan krame satgas madue amongan antuk ngicen pangeling-eling. Raris sajeroning SOP peduli lindungi rauh mangkin kantun kasobiahang. Ngenenin SOP pemargin prokes janten tetap memargi ring pasar rakyat. Minekadi patut ngangge masker, nguangsuh tangan melarapan, nyiagayang serana ipun ring makatah genah, saha nyaga jarak pantaraning pedagang miwah pembeli. Asapunika taler mausang indik transaksi ring pasar rakyat, tatkala galah hari raya, Gus Kowi mausang panincapan kunjungan kantos kali 10%. Nanging ring kahanan transaksi nenten dahat ageng, yening sayang ring rahina ketahnyani. Puniki ketampenin sangkaning daya beli krame kantun kirang, panglimbakan transaksi kauningin nenten langkungan saking 10%. Widya Stuti Bisnis Bali nguningaya.